Java Yamapolat, Namakatinan Suribat. Sakatu sua kajaman Norita Sopina, Kainwatsumas, Imazaitoa Sini Pakalante Yohana Turu, Imazaitoa Dusapuru Katu Ita Sulatan, Imazaitoa Shivakaran Patu Dusapuru Katu Pito Akaran, 启示录21章9到27节。Pai azwa mampitu sa sekolah itari babau. Ana dimaja seto azwa pitu tempuri. Ana mapelu tua berilah na masan si serapai. Izu azama cidi la na sema tanwakena sa ivu maya tucu. Pancezu sema maza. Kusu papa sunai tu azwa bavayana ori cekeleno alaka iyo. Ayai naken mano papu warongan naken no tala parawaca na vavak sake katsui no azwa sa sekolah ni tari vava wapasatwa uri mamuduan no kura-kura ra gadu sake papatsuni to azwa tala parawaca na inalani Yerusalem letuku-tuku kemasi tari vava ito cemas azwa inalan sinipeloan toa kateralan na rigu noa cemas au garigi-rigi la namaya toa namasan pazangara kaulayan acilai saka namaya toa garasu pasa temeral la darau acilai au izwa kedemer saka vava vlingun au izwa mata tapuru katu dosa paling au azwa paling izwa zaman tapuru katu dosa asa sekolah i tarivavau na zemang au azwa paling vincikan tua maraka ngadan no mata tapuru katu dosa zukuan no tevri lini Israel ai pasa kasedas mata tiru paling ai pasa karedep mata tiru paling ai pasa naval mata tiru paling ai pasa veril mata tiru paling au azwa blingun noa inalan rinindi la pi tevavau to tapuru katu dosa siputudayan siputudai acilai au azwa sini pududai acilai vincikan to ngadan no mantapuru katu dosa asa sekolah no alaka iyo pai azwa ki everyone tanwa kena sa sekolah itari vavau na demada seto azwa radwadu pakshu kim uri sipakshu to inalan to paling katwa vlingu pai azwa inalan mata sepata putu-putu au apasa radu kato apasa meraba mamau pai ka pakshui na zwa asa sekolah ni tari vavau azwa inalan dosa kuzusa sepatai daya kiru apasa radu apasa meraba apasa vavau mamamau penola au sikirai toa si pakechunan noa cao sa pakechui noa zwa sa sekolah ni tari vavau vilingu noa inalan manu unma puru mituru pasa vavau azwa vilingu sinam tarawan inalan acilai masensen au azwa inalan kina sensen toa kakingan maro ula-ula nanga garasu azwa dudai noa vlingu noa inalan pinakarara nga toa nama terima mali nama sampazangara acilai sangasan dudai rilua-lua sa tarau sika masan dosa udiadian tarau sika masan tiru mataka mui sika masan sepat mataka tarau
Ashika masang 5 ujidila mui Ashika masang 6 ujidila darau Ashika masang 7 urivarivaya achilai Ashika masang 8 ulangalangas achilai Ashika masang 7 ujidila achilai Ashika masang 10 ulang-lengar achilai Ashika masang 10 katu ita ulang-langas mui Ashika masang 10 kata dosa nakiparo kemjingu achilai Azwa 10 katu dosa paling muri-muritan au kana paling nga kinasensen tua ita muri-muritan au daran inalan kakingan maro garaso nga ulalan pai ini kakena patsun tua izwa kakadihayan uma noa cemas inalan ayatwa mavana zwa talapupicuran marereng cemas katwa alaka iyu namasam kakadihayan inalan au aichua inalan sikudanga teral noa adau katwa ilas ayatwa izwa na pakisomali teral noa cemas teral tua zwa inalan au azwa alaka iyu namasam paula-ula izwa au na ala nga ikacawan mavanai chua teral uri sikipatral tua kemudaku danga au marka huangti ikacawan uri katsui na rigu nyamaju pasazwa inalan pai paling noa inalan na masulewa puraket adau au ini ka uri levan na paraurau ayatwa azwa izwa nekaangata no zemet au uri sepakian semazwa rigu katwa mangwaan noa na ala-alanga lakwa azwa ini ka machinki katwa na semavaa sikudan katwa roveca-veca cau-cau ini angata ka uri semazwa amina zwa sini vici ka ngadan pitwa vavicikan noa ala ka iyo toa ngadan noa uri valu ta cau-cau mavana uri makaya semazwa aichu kai noa cemas新约期间在段启示录的21章9到27节读出来点点man asini putarvan danutin 自找麻烦的信仰自找麻烦的信仰启示录中的破坏与征战导因与上帝的子民不愿妥协与使人远离真神的势力在约翰时代这些势力展现在政治经济和社会等层面这些层面的交集就是罗马帝国转换到今日的处境彰显在各个教会传统的是在多种不同议题上对主流价值观保持一个批判的态度如家庭伦理经济结构资源分配和公平正义因此有基督信仰所形塑的价值观对个人的影响所及小到购物习惯大到择偶职涯选择在群体层面更牵涉社会政治与经济制度的形塑信仰于是变得麻烦却脱离不了复杂的公众事务认真深究并试图实践这样的信仰变得耗费心神社会必须面对压力如此看来真是自找麻烦但这不正是今日基督跟随者所必须走的窄路在投入实践的过程必定会因处境的复杂遇上困境但这也是一个信仰成长的机会若遇上旁人好奇探寻亦是一个谈论信仰的机会问题在于我们是否明白自身所属的信仰群体如此行的原因自己又为何参与身为基督的跟随者你我在生活中
在教会中或在职场上，能否引导他人踏上圣城的路径？是那样讲进了把人乱把什么了，自找麻烦的信仰，是那样把什么了讲进了把人乱。saka la china na kemelan la china kipa pauli ngau tua cha saruan saka tu soa ka jaman na sini paki ni men mtanu jen 基督信仰在哪方面与主流价值观保持距离，去了解并力行之，是那样讲定都说个jaman我们要默想的。saka la china na kemelan啊，可能们要都说加给你的万，saka ka inuli， 全能的主上帝。感谢你奥妙的爱，求你保守我，愿意持续探寻并遵行你的旨意。奉主耶稣的名求，阿们。Mali-mali, tu soka jaman-jaman nama katinana. Bisila selang sumupu pasung tua kai nua cemas. Saka latinana kilarwai latinana takamelang tua mana varung nua cemas sai kana papupicu la tisu na tiaken latinana suliva tu soka tiaken adavan. 大家平安。